Verjetno ste me že dostikrat slišali, da govorim o tem, kako je glas v bistvu ogledalo človeka oziroma kako človek s svojim glasom veliko pove o svojem notranjem stanju. In ko mi spremenimo notranje stanje, se spremeni tudi naš glas. Ko se v bistvu notranje umirimo, je tudi naš glas dosti bolj umirjen, globok. Ko smo recimo napeti, živčni, se naš glas ponavadi nekako preseli v glavo in bolj nekako tako govorimo iz glave, nekako ne čutimo svojega telesa in je naš glas nekako čutiti bolj ozek, bolj nekako omejen na ta, bom rekla, racionalni zgornji del glave in ni toliko utelešen, ampak bolj, ko gremo v svoje telo, bolj, ko z zvokom nekako začutimo to varnost, da smo v svojem telesu varni, da smo varni, da čutimo, karkoli čutimo, se tudi naš glas nekako postane bolj pristen, bolj naš. V bistvu komuniciramo praktično potem z celim telesom in naš glas vibrira iz vsake celice, ne samo z določenih celic omejenega našega uma, ampak pravzaprav govorimo, se izražamo s celim našim bitjem.